Kene kedai ke Akashvani Shillong, ka khubor ban puli, da ilu setas im. Kene kilong kimat bakongsam jong ka khubor. Peniyat Menteri Rang Badu Narendra Modi, ya ke jingalang jong ka Governing Board, badang syutau thamma jong ka Anusandhan National Research Foundation, han New Delhi. Penmi katanat Road Transport and Highways jong ka sokar pedeng, ya ke jing pentip ban penkala ya ke National Highways Fee Determination of Rates and Collection Rules arhajar pra. Bat bukpor ke sokar Meghalaya ban penlong ya ke jingalang bat ke Harijan Panchayat Committee HPC hakatayo bakun mentau penai. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penyat ya ke jihalang banengkong jong ke Governing Board ke badang syutau thema jong ke Anusandhan National Research Foundation ANRF han New Delhi. Menteri Katanat Puli Puthi Udharmendra Pradhan bat ke officer rangba kelayaduan lang ha ke jihalang. Ya ke Anusandhan National Research Foundation laseng halo ke jing ajing menjur jong ke National Education Policy arajar arpo bat ke jing temu jong ka kalong ban penyar bat penklan ya ke rukom jing wat benya bat jing stang temai hakeleng ke university ke college bat ke jaka wat benya bat ha ke research bat development laboratory hakeri. Ke foundation kalong kum ke kledu ban ajing betha hador ki kamwat benya hakalyang ke science hapo kari. Katanat Road Transport and Highways jong ke sokar pedeng kalapen mi ya ke jing pentip ban penkala ya ke National Highways Fee Determination of Rates and Collection Rules arajar pra. Hakicing pentip katanat kalaong baan sabu ya ke surok bakerpang na kamantaki kali kibadan ya ke Global Navigation Satellite System GNSS Onboard Unit. Kalaong ru balada ke kali ke bomdan ya ke GNSS Onboard Unit kaya na ke ni ke surok kahap bansiu arsya kador haki kerdop krong kajana. Katanat ko ong syuru ba unongnya lani utrai kali ubomdan ya ke national permit na kabenta ka kali bat uyat na kabenta jong ke national highway ke jingking lani ke tunnel an amshim khajana u hadu arpo kilometer ha ke shisngi hapo ke GNSS. Hendrai lada ke jengai bat palat ya ke arpo kilometer un hap bansiu katkum ke jingjengai ba ulayat. Ya ke World Suicide Prevention Day la rakhi man lakasnem ha ke shipau tarik unai lur ban pen priang ya ke jing sngutu shapan ke jing ada na ke bashim ni dekat ya la ke jong ke jing im ban penduna ya ke jing shapit khamat ak perthai bat banyarap ikibriu ke International Association for Suicide Prevention IASP kalapenlong ya ke jing rakhi ringkat bat ke World Health Organization WHO da ke bapensyai halo ke jing don kam jong ke jing kersan na ke snong ka thau ke im lang sa lang bat ke jing tuklar kloy banyada ya ke jing impriu. Kapang jong ke World Suicide Prevention Day arajar arpo saw hadu arajar arpon riu kalong changing the narrative on suicide da ke jing khot ban le ya ka kam ke boong sedang ya ke jing yakren. Ha ke jing rakhe ya ke nikasngi ke District Mental Health Program DMHP jong ke Southwest Garo Hills kalapenlong ya ke program bakerpang ha chengkom para adolescent health Resource Center hinin kasi halor kani ke jok kapang ha ka balawan ni shimbanta da ki khanna samla pule jong ki jaka pule ba pher kinong trai be dai ba ki jing sumar ka kwat ka kya bat kinong yalam shinong habakren ha ka jing alang Superintendent of Police Vikash Kumar ulaban ya ka jing kta jong ka social media ya ka bor per khat pradan jong ki samla ka juk menta. Deputy Chief Minister ke Nagaland, Uwai Patan, Ulaong, bak surkar jala ke pet ngor bha, bat kan shimi ke lat baro banyada na kanu ke jingwan rung bean ke nongway syapo ke jala. Upatan ubabat ya katanat ke kampo iye, ula penti kena ya ke pat ba, baka bor penyak district ke pulit bat ke way ke jala, ki tanat trekam ke sokar pedeng ha ke jala, ki long balapen kre banyada na ke jingwan rung bean ke nongway. Upatan ulong ya kene ha ke jinga lang bat kiseng bhalang ha chumu kedima halor ke jingwan rung bean jong ki briu sha ke jela.
Menteri Ulong bakiseng phalang kilong ke bojing klanya ke jala bat kentu yaki bakin long jai bat banya trailang bat ke sorkar kenang ban penne yaki jinsingan ha ke jala. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke bawah lam syapi ya ke kubur. Ka Sorkar Meghalaya kalapan bat bukpor ban penlong ya ke jihalang bat ke Harijan Panchayat Committee HPC hakataya bakat du mentau benai ya ke ban penyat dau Chief Secretary. Kene ke jing penlong ya ke jihalang kalami hadin bak HPC kala kerpat ya ke Sorkar ban penjalan ya ke jing airai bakat du jongki halo ke jing pen kendria ya ki nathem yo maulong sha Bishop Cotton Road ha Shillong. Deputy Chief Minister Bapet Yakatanan Urban Affairs ubat sneau bhalang dhar ula pentikna baka Harijan Panchayat Committee kala kerpat ban pinjalan haduk katayo bakadu jong mentau benai. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP kala penlong ya ke jialang sam ya ke khusnam belatip kum kapauto gan sangma Best Student Award arajar arposau ha District Auditorium Tura. Habakren ha ke jialang ulam phang ke yang doba thoan jong ka Assam ulayaro ya ke nong yok khusnam na kamenta ke jing treshitom ke jing minot bat jing penlet jingmut ha ke jing puli bat ulaban ya ke jing don kam jong ke jing la ban poisha khamat ha ke jing puli na kamenta ban kentiu shaprang ya kari. Bernard N. Marak, MDC jongka Garo Hills Autonomous District Council, GHATC, ula aiman sem bat pensluri ke samla puli, bakin nang yai perang syaka jing janai, haki jing puli jongki, bat banok senyang syaka bahaga miat jongke imlang saalang. Unang ruai bapal nam ke R&B u Ekon, unwan ban pensyong shit bat penpu penping ya ke Cherry Blossom Festival ke ban long haunai wing, laya tu ke kubo sorkar henin kesengi. Na pedang kiwede ki ban wan ruai ki kentup ika kenhun Bonnie M, u DJ Rehab bat ke kenhun ruai metal ke korn na Amerika. U Ekon unruai haga kandriu tarik kum shibenta jong ke superfan tour jong u ke bakin tup ya ke wei ke shu ha ke wei pa ke wei ke ri hado ba Asia ke ban long ha unai wei bat no pra na lor ke pratali ki wei pat ki ri laban rap ki kubor. Kikan hon na ke Red FM 93.5 Shillong kin poi hatura ban penlong ya ki on ground activities ki road show studio shift haka katlai tarik menta ubenai na duk kapor kandai bejimin stem kum shibenta jong ko on ground activities hapo ka campaign opening doors for education to children ne play ya ki jinkang na kabenta ka pule puthi jong ki kanna bat ka back to school campaign hatura supermarket Chanmari market Tura bat Rongram Market. Lapan long ya kene ke program da ke District Legal Services Authority Tura da ke jing snok tilang bat ke Meghalaya State Legal Services Authority hapo ke jing pet jong ke National Legal Services Authority. Ya kene lapan tip dau MJS kam Secretary ke District Legal Services Authority West Garo Hills Tura. Ka Manipur bat ka Meghalaya kidai ki artli ki kanhon ki bapoy siya ka final jong ka Super Toe Cup International Tournament Junior Boys Under 17 ka bahandriyo paulay. Ka Meghalaya ka lapinram ya ka Arunachal Pradesh ha ka semi-final bat ka Manipur ya ka Sri Lanka. Kaminkan Christian High Secondary School na Meghalaya kanya kando ya ka TG English School na Manipur haga final kabanlong mentakasngi ha Dr. Ambedkar Stadium ha New Delhi. Ya ka live telecast jongkani ka jingla ka final hapneng ka Meghalaya bat ka Manipur an pen ha ka DD Sports TV channel bat ka live streaming pan laban yo ha ka Prasar Bharati Sports YouTube channel. Kapto ko kubor kalakun na ka Akashvani Shillong ha ka po prabajing inya so baka Delhi Station na ka banta ki kubor. Kane ka Akashvani Shillong.